Tarbiyasın bergen akemnin kızın, Aktuasın algaysan patiyasın kızın, bugün koşvasatın, mavretin geldi, halkının yerinin altında kızın. Neke bugün Pavlonbek ağa her bir şaharata kız bala dünyaya gelse, bu akesinin devletinin dastanı dedi. Bugün emine devletle hem de Mirman kızımız, Perizat kızımızda özge şaharaka amanat eterken biz kızımızga hem de kuyov olamızga özümüzden yüreğimizden çıkan ak patiyamızı verseniz. Şanlarada büyük olsun, büyük olsun, çatışırlık olsun, ak yol olsun. Rahmet her bir şanlıkta kız bala uzatılanda ata duası kabul oladı dedi. Elenen Pavlonbek ağa bergen ak patiyamız Allah vergende kabul olsun. Endigi navbat o'sha qizimizni 9 oy 9 kun qursog'ida saqlab, jaqqa alamga akelgan onasina so'zlab aytib Bağrımda abaylar dünyaya keltirdim. Basma kun düştü sayaman buldum. Baktım tilep çöllerde uykusuz ötkirdim. Bugün avjar aytılganda kızımızga anajan, ko'zingizga jaslar kelib, marjan marjan anajan. Neke bugün Gulbashnaga Perizat kızımız balalık bilen tuğlan şanarak bilen koşulası bugünden başlap şın eline kadar taslaydı. Usul kızı kanatına taktırmay, tumsaklığa şoktırmay, usul dereceye akıldınız. Endi men kızımız bilen kuyov balamızga özümüzün ak patiyanızı verip, sonundan havjar usul bilen kızımızı şın eline uzatып salamiz. Assalomu alaykum imamlar, Zaten bu yüzden adaylıkımız olay vakti vay, özellikle önümüzki önemli bir rakam aslında atalarımızın patiyalar kabul olay, önümüzki Rahmet ata-analarning bergan ak patiyalarda kabul bo'lsin deb qolamiz. Kız balanın hizmeti sol basında, kalmaydı ateşeşe kasında, erkekten son ketip kalar arasında, kız uzatı kıymekin atalar. Tolu mülkün şartlanıp kalganday, bir ağzandı tenne julup alganday, kivülüne kemiklenip durganday, kız uzatı kıymekin analar. Üydün şarasılı güzel maralı, jan jelerde gelin bulup baradı, anam baygoz gözün jaslap kaladı, kız uzatı kıymekin analar. Nege bugün Perizat'sının balalık bilen ata uyuminin koşulası, bugünden başlap şın eline kadar taslaysan. Bugün mine ata ananız sizge ak patiyalar aperip, Paytaxtımızda jaylassan Emiral to'yxonasida sizga arnab ulkan to'ylar berib atirdi. Men o'sha to'yxonaga kelgan barcha mehmonlarimiz sizlarga arnab ak patiyalari berdi, ak tilaklarini bildirdi. Ular o'sha yerda o'tirgan barchaning bergan ak tilaklari, ak patiyalari sizlarga jo'laringizga qabul bo'lsin. Bugün mene Perizat sırrın özge şaraka kadar taslar edensek, Algol şaraka barman son sizde sınaydı. Sol sınavlardan sürgün beygötü uşun usu jerde ata-anam sana kanday terbiye bergen bolsa, barman şaraka sol terbiyemde kızmetini göstergeysen. Al Perizat sırrın bundan bargan son ata-anamda saklasam. Sol sarılan gezinde kayınatan akimde, kayınmenen anamday yerman olsun. Sonuç için anamda kanday görgen bolsan, bargan şarakta kayınmenene sonday mehriman bolup, sonday sevası koysan. Al kuyov balamız, sizge aytarımız bugün mene ata-anası Perizat kızımızdı, sizge öz kolları menen amanat etip berip atırdı. Kızımız ile ıslatla çeken akesi Pavlonbek ağamızda asır tağ retinde süyenip jasap geldi. Endigi жағында осы kızımızın isengen asır tağı siz bulmaysız. Sebebi şaharakta akesi var şaharak bu senimli şaharak buladı. Her bir perzen ata-anaga süyenip jasaydı. Kızımızды sizge amanat etirken biz şu kızımızın gözüne jas aktırmay, kollap otlagen sizin kolunuzda. Ekimiz kanday alıp düşürüp sevasıklı bolsanız, iki жақтың ата-аналары sonday тату болады. Соның үшін бір-біріңізді сыйлап білгейсіз. Шаһарда ер азамат
сыйласа, ол шаңырақта ауызбіршілік болады. Ал перизат сіңліміз, сіз күйеуіңізді сыйламасаңыз, ол шаңырақта ешқашан перзенттеріңіз сізді сыйламайды, һәм де ауызбіршілігі болмайды. Соның үшін ендігі жағында сол шаңыраққа тастай батып, судай сіңіп, сол шаңырақтың бары жолына көлік жасау енді сіздің қолыңызда. Барған жерінде әр уақыт ата-енеңді сыйла, ал онан соң өмірлік жолдасыңды сыйла. Ата-анаңның үйіне келетін болсаң, қайната қайненеңнің рұқсаты менен, ал онан соң күйеу баламыздың рұқсатымен келгейсен. Бүгін міне ата-анаңыз сізге тойлары берер екен, осы беріп атырған тойларға аласың. Ал күйеу баламыз сіздің тәректе беріліп атырған тойларда оң болсын. Ендігі жағында ата-аналарыңыздың үмітін ақлап, үбірлі-шүбірлі болып, екі жақтың ата-аналарын қуантып жүресіз. Ендігі нәубет қызымызға арналған Аужар қосығына беріледі. Аужар қосығы уақытында жазылген аналарымыз қызымыздың маңайынан сүйені, соңына ата-анасы, туған-туысқандары, қызымыздың достары қызымызбен көрісіп, қызымызды күйеу баламызға өз қолдарымызбен аманат етіп тапсырамыз.